Почитувани патраче, добри вечер. На початку телевизийного магазина опатриме јаки прилоги нашу новинаре порихтали у прешнем тижњу. Руски християнски календар за 2016 рок пририхтовали веќе як 62 зо наши жеми и иноженства, также зо текстом и фотографијами облапени шитски сегменти нашого духовного и световного живота. Škola i cerkva boli toti instituciji, ktorí še starali za svoj narod, za svoje djeci, vospitovali ih, obrazovali i zatrimali svoje jestvo, svoj jazik, svoje čustva, svoju nacionalnu svidomost. Toto sme zadumali jak jednu fajtu neformalnej edukativnej robotnji i nazdawam się, że dzieci otari pojdu zadovoljni i że dostaniemy ich doверие i może budzi, że to ti dzieci się zatrzymają u Karpatoh i nadalje i narok u drugih novih projektoch. Nazdávame się, że i odwieczatelni spoznają ważność etnopoživi, etnoremeslov i etnoturizma i że się umožljivi rozvoj toho važnog konara privredi, bo tu može bezpečiť robotu velim nezanjatim i pricahnuť turistov do našej žemi. Mi nedávno rozpočali a už sme celkom hotovi, bo pravíme najsúčasnejší európsky koridory. I na vostok, i na záchod, i na juh, i na sever. Pomohnite chudobnomu parastovi, pomohnite. Bar češki časi prišli za nás. Pomohnite, pane, pomohnite. Ďakujem, bar krásne. Pomohnite chudobnomu parastovi. Nechýba, keli už diplomovali, ta i masterovali, a i nješka ne bešeduju, jak spada po ruski. Tak ono najmenší problem. Ale on už ukazuje pri toku nauky. Nebude z toho nič. Toto ideme. Bude, teraz. Nebude z toho nič. Vy máte povedať, že. Bude. A ja bez patetiky. Máte iskústva u tým u zmaháňoch. No, bájako, jaké pytanie. Ja či nemám iskústva? Šao zasovše už nieraz tak myčel. Učím, že ste to tak myčeli. U pilkáňu? U pilkáňu! Koncom roka z druku vyšol kalendar, ktorý už dlúži jak 10 roky vjedno pririhtujú novinsko-vydavateľná ustanova Ruské slovo i hristijanski časopis Zvoni. Ruski hristijanski kalendar za 2016 rok pririhtovali već jak 62 zo naši žemi i inozemstva, takže zo tekstom i fotografijami oblapeni šitski segmenti našoho duhovnoho i svetovnoho života. Charakteristika staćeg u kalendaru tota, že su nje preberani zo ročnej periodiki, bo sme tako spremenjeli koncepciju, že pišeme specijalni teksti za kalendar. Znači, to co už raz bolo objavené u ruskim slove, napríklad, njet potrebi, že by sme znova objavljivali u kalendare, vynimokljem da skeli podžije, ktorý keď u pitanje da jedni ročnici, ktorí sme označovali, ali inšake ti drugi temi šitski okreme pisani za kalendar. Od 2004 roku, keďže hristijanski i narodni kalendar zjedinjeli, koncepcija ostala ista. Na počátku čitače môžu vidieť šveta po grigorijanskim i julijanskim kalendare, gdje zaznačeni i važni ročnici i jubileji, a potom teksti o najvažnejších prešloročných podžijoh zo šitskih oblastov života. U oblasti duhovni život máme tému pošvecenu Svjetomu roku, ktorú podpisuje paroh Kresturski otec Mihajlo Malacko. Známe, že Sviatý rok počal 8. decembra zo otveranjem Sviatých Zveroch u Ríme, u 4 bazilikoch, a u nas zo otveranjem Sviatých Zveroch na perši deň kračuna u Ruskim Kresture tiež počal Sviatý rok. Na toto tému, že co to Sviatý rok i čom práve teraz, bo to vanredný Sviatý rok,
Čom to všetko tak píšu naši svjašćeniki. Tiž o jednej vážnej témy i sam vladika i otec Julian Rac pišu, a to o familiji. Co še slučuje nješko za familiju, jak je to osnovnu jedinku društva i co treba robiť, že by ona bola co zdravša. I o drugih temoh naši svjašćeniki pišu. Okrem duhovnog života, u kalendare zastupeni i teksti z drugih oblastov za rižni interesovanja i возрости. U bloku literaturi máme ekskluzivni materijal, poneže sme u pririhtovanju 4. tomu Havrila Kostelnika, objavujeme i novi zapisi, ktorí poteraz neboli poznati našej javnosti. To teksti, ktorý Janko Ramač, profesor, preložil z ukrajinského jazyka na ruski i mi ih objavíme u tomu z pozbiraných tvoroch Kostelnika, a na to závodu kalendaru dávame jeden výrivok, 80 zboky, i preporučujem ceplo, že by našu čitaču obraceli uvahu na toti teksti, ktorý on písal pred samu svoju šmercu, znači da skeli mešaci pred jeho zabojstvom. Máme blok za mladih, gdje mladi zaznačili svoje aktivnosti prez rok, jak hevti kolo cerkvi, tak i hevti u naših kulturno-metninskih društvoh. Máme blok psihologiji, ktorý vše je interesantnejší. 2 témy prisutni u psihologiji, povedzme bilingvalizam, jak uplivuje na našu djeci. Znači, Ana Marković, naša psiholog, o tim pisala. Jak i jednu temu o schizofreniji, tema o ktorej še ritko piše. Normalno, že sme poprovadzeli i našo kulturni podiji, našo festivali. Máme jedno krasno ohľadnuce na našu kulturu, otprilike, že kazi da li treba ísť. Máme jednu finu analizu našoho mesta jak nacionalnej menšiny u integracijoh evropskih. Miroslav Keveždi piše o tim jak by sme še najljepše znašli u tim procesu. Máme analizu roboti nacionalnog sovitu, máme označenu 70. ročnicu ruskog slova, máme označeni 25 ročnici Karpatoh i Kocurske žatvi. Naš kalendar už bol zavarti, kad Đurđevčani označovali svoju ročnicu, ali narok položime jih ročnicu. Cena kalendara, zekujući sponzorom, ostala ista jak i prešlih rokoh, 500 dinari, a možo kupiti za ruskim slove i pri zastupnikoh po šitskih naših mestoh. 29. decembra u Kocurskoj osnovnoj školi Bratstvo i jedinstvo otrimana promocija fotomonografiji školi 2,5 viki obrazovanja u Kocure. Šerco Kocura to mesto gdje še každi dzenj schodza vece jak 400 dzeci, školjare osnovnej školi Bratstvo i jedinstvo, jak še nješka škola vola. Za 250 roki školjare preživljovali i češki i krasni podjiji, bo vjedno zo svojima učiteljami i rodičami prehodzeli prez vojni, horoti, hudobstvo, ali i prez krasu naučenej pisnji, prez zadovoljstvo dzecinskog obaviska, radost pre perševi pisane slovo abovi rečenje, toti uvodni slova fotomonografiji, jak i velji istorijni podatki vjazani za obrazovanje u Kocure, prečitali školjare tej školi. Roki prehodza, a naša škola obrazovanja tirva osúčasňuje się. Otvera dvere znanja novim generacijom, šmelno krača do vekov, kotre prez nas. Toto autor mnie osobnie dakus nie możem powiedzieć, że zawadza, ale szczerze muszę przyznać, że cały kolektyw uczestwował u pririhtowaniu tej fotomonografii. To znaczy, że są mala bardzo wielkie rozumienie kolektywu, wielkie rozumienie naszej dyrektorki, która i całej szkoli, która i organizator, znači škola nam organizator takoho večara. A co se dotika starih fotografijah, nje bol dajaki veliki problem, da co sme mali u arhivi, da co sme dostali od naših nastavnikov. Može bud
treba i naglašiti, že u stvari mi mali dospisani dokumenti o našoj školi, počinajući od profesora doktora Slavka Gavrilovića, ktorý poviem začatnik toho, do povedzme profesora doktora Ramača, Janka Ramača. Tiež tak bym tu mohla Laboša, jeho knjižku vidvojic i literaturi. S jednim slovom nas pravdi bilo dosta. Bilo nam, že sme uspeli vydrukovať túto fotomonografiju, že sme oblepili všetky istorijní periody od počátka obrazovanja u Kocúre po neškajší čas. Prenašli sme veľa fotografií, ktoré sme položali do tej knjižky. Kocúrci, kedy poznati po tým, jak tvardi Kocúrci, a na isté tak boli, na kadiše doseljeli zo Hornice do tých krajoch, tako i o rok, dva snovali školu. O svojim trošku ljom hledali dopušćenje od državi. Znači, bili svidomi i znali vrednost obrazovanja. Hoć tedišnji školi nje zdabaju na nješkajši. Tediše učeo čitac, pisac i rahovac i tu špivac da jaku špivanku, všetko na pamjat, ali zažljem veljo veci. Všetki bili pismeni, znali še potpisac, nje kladli križik, keď še potpisovali. I to je kašik vrednost, kotra provazi tod narod. To nam i opesprečelo otrimovanje na tih prostoroh prez telji roki. Cilj nam bol stvoriti fotomonografiju, ktorá bude mať co menej dajaki istorijni fakti, znači vidvojizljem to tih, ktorí bardzo važni za školu i za obrazovanje prez 250 roki. Napraviť jednu také, poviem, simpatičné vydanie, ktoré bude mať atraktivnejšie fotografii. Tu sme vyberali od najstarších časov i oni chronologijno poskladani u tej fotomonografiji i zakončujuše su s celkom súčasným neškajšíma dňami, znači gde mi označovali Ščevljece, tot rok prekrasni, gde naša škola mogla slaviti 250 roki obrazovanja. Za 100 publikaciju, čije drukovanje finansijno pomogli Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje predpisanja u pravu i nacionalni menšini nacionalni zajednici i opština Verbas, označeni juvilej 250 ročnici obrazovanja u Kocure i podzeljeni u pečatki z dohodovanja od perših dňoh obrazovanja ta po nješkajši časi. U prostorijoh KPD Karpati u Verbaše 27. decembra organizovana robotnja Vidumaj svoj švet, na kotrej naščevitelje mohli naučiti jak še pravi animirowany GIF prek internet aplikacijoh. Animacija postupok tvorenja iluziji rušanja risunkoh, modeloh, abo uopće predmetoh. Koncom 20. viku kompjuterska animacija zvihla totu umetnost na novi urovenj. Najpoznačiji sposob prezentovanja animaciji to ruhomi slike abo video programa. Animaciju možna praviti zo zrisovanima slikami zoz ruku, kompjuterski generovanima slikami abo trodimenzionalnima objektami, bavkami abo pravenima figurami, abo zoz kombinaciju tih tehnikov. Na robotnji Vidumaj svoj švet, kotra otrimana u kulturno-prosvitnim društve Karpati, naščivitelje mogli naučiti jak še pravi animirowany GIF prek internet aplikacijoh. Procedura je takva da se pravi sekvenca fotografija koje ćemo posle ubaciti, to jest pravi se fotografije koje ćemo posle ubaciti u sekvencu i to je to. Znači, dobit ćemo iluziju pokreta tako što ćemo statične slike staviti da idu jedna za drugom i to je bukvalno kao kod klasične animacije, samo što ćemo koristiti savremenu tehnologiju. Še mi vidi, že su zainteresovanši jak za da jedni drugi fajti druženja, bo sme nasam zadumali jak jedno druženje. Že bi djeci prišli, upoznali še može biti tako zbarže, bo im teraz jedine druženje uglavnim prek telefonu, ljevo prek društvenih mrežoh, a toto sme probovali da jak unapredzi toto druženje, že bi ono dostalo jednu novu dimenziju, u smislu že bi naučili da co nove i že bi toto druženje pohasnovali na inšaki sposob. Naučali sme da pravime gifovi. To baš interesantne, pretože baš dobe znac daca. Jak še to potolkuješ nam? Co ste naučili? Pa naučili sme da snimame, pa
da kontrolišeme, co było u videu, pa możemy da ponovíme. Ljubim baviti igrici da kedi, zabavne mi tako da idem často na internet. A to ti animacije? Nie bardzo mi interesuje, ale teraz vidim, či mi je interesantne. Da probujem. Tu su prišli da naučim da se novo, ali to sam ja znal teraz da porabim, ali teraz sam naučili, to je super, že se tako družime i že to vjerno naučime. Ti hasnuješ internet, telefone, nešto ne može ni zadumat život bez telefona. A nije baš. To je po cali deň ostanem na telefonu, to prejde deň, to poviem ja, co som robil celý deň, jer som na telefonu bol, tak ne možeš zadumati deň bez internetu, bez telefona. Toto sme zadumali jak jednu fajtu neformalnej edukativnej robotnji i nazdavam se, že djeci otari pojdu zadovoljni i že dostanjeme ih do virije i može budzi že to ti djeci še zatrimaju u Karpatoh i nadalje i narok u drugih novih projektoh. Organizovanje robotnji u Verbaše potrimalo robotne celo za mladež nacionalnog sovitu Rusnacoh. V ostatnjih rokoh po Srbiji še organizuju rižni festivali z etno poživu, etno remeslami, otvirajú še etno festivali i etno salaši i vše barže etno postava jak bi mladi hvareli in abo trend. U Beogradze koncom novembra otrimani 13. pošore sajam etno poživi, ktorý z roka na rok vše udatnejší i na ktorý može bačiť, že produkcija taki poživi u ekspanziji. Preto organizatore sajma za sljedujúcu manifestaciju najavili preseljenje do vekšej haly. Nažalj, Rusnacoh na tým sajme mohlo vidieť dnem dospělý raz, a ostatní rokovi ne bylo pre nevýhodne ekonomske obstavine. Naše združenje ženok čuvame tradiciju Rusnacoh, takže mi na všetkých tých našich etnomanifestacijoh pravíme starodavni jedla, a i tradicijni jedla, kotri vjezani baš za Rusnacoh. Mi to u všetky známe, ktorý to jedla za Veľkú noc i za Viliju, za Kračun, to ti jedla seme da ih ožijeme i dalje da ti rvaju, da ih ne zabudzeme, da prenješeme, to ti recepti na našo djeci, a tak isto na drugih narodoh, bo mi tu pomišani. Bekičanki je jedno z naših najaktivnejších združenja ženoh i ne propušćuju skoro ani jednu manifestaciju. Skoro je učestvovali i na spomnutim sajme, ali ostatnjih rokov penješ predstavlja problem. A mi máme potrebovku, ali to nije baš dost, keľo bi nam trebalo, da bi mi to šitsko robili, jak bi trebalo i keľo bi trebalo bi nam veše finansijskih sredstvoh, ali zaž lokalna samouprava raspisuje konkurs na kotri mi pišeme teraz takovani projekti, a doše i sami finansujeme, malo više vame, pa i to ti kolači kad pravime, malo predavame, gdje to moš predac. Normalno, že u tih naših valalog, na menših tih manifestacijah to njemoš, ali zato kad valalski dzen ženoh, še u drugih valale u Vojvodini, jak teraz sme boli u Baške Palanki, to već moš predaz daco, lebo kad pojdeme tak do Beogradu, da gdje naši vecka še do spreda, i takže tu malo máme dodatnih finansijskih sredstva. Bekičanki z ruskima jedlami zamerkovani všadi zeše zjavja. Seme očuva se to naše, znači, tradicijni jedla, a tiži i tak daras kad to treba već se prikazati da jaki poživi, na dajakih sajma, boli sme i na turističnim sajmu u Beogradze, no dva raz ne boli. Pa već napravimo i dajaki drugi jedla, ktorý bar tak stari, ktorý praveli našo i babi, a ktorý može da še vežnju, znači da še pokažu na etno stolu. Začuvati stari nacionalni jedla, bar zvažne i taki trud všetkih ženov, ktorí še namahaju pestovať tradiciju, trebalo bi ljepše nahraditi. U Ruskim Keresture tiž aktivne združenje ženov, ali niste i nahodi našli sobešednikov, ktorí še specializovali za odredzeni fajti etno poživu. Jak ste prišli na ideju, že by ste pravili dajaku takú etno poživu, ktorá jak narodná? To vypadlo celkom slučajno. Mali sme u Sušeda pod arendu paprigi
Pa sme napravili već za sebe ajvaru, tak moje ženi 6 razo skuli i jej še dal bula tu pomáhať, ta odniesla tam, sušeda koštovala, evo ta druga, že či to môž kúpiť, a môž. Ta tak počalo, sme pravili i ajvar po všetkým patra barz dobrý. To moja mac spravila, ta moja supruha to od nej užala recept z čistej papriky, bez tých belavých paradíčov i čoho. Već tam prismačky už jaký ona klaze to, ali nedá sa komplikovať, obište solj, olej, cukru, ne znam točno co všetko ide. I ľuze kus pokus oseteli i prechodzi. Đura Hrubenja, kominiar u penziji, pred 20 rokami počal produkovať z brikety za topenje, poznejšie preširil produkciu ta počal praviť iljih za pčoli, a već mu 2008 roku zhorela robotnja i mašini i robota stanula. Понеже я був хворий, похворів, що там мені в докторах говорили, що б їм поїдав козі производи і таке. Та спочатку я то так носив від других, але вецька то мені не йшло. Та з остимістим брикетом прийшло до єдної компенсації. Так повесть чоловікові trebalo briket, a mne trebalo kozi, tak som vecka zamenil, ale nekúpim jednu, hej, nebudem še z jednu, dva baviť, tako i 6, no tak vecka i rušila. Hrubenja už rokami má od 70 po 100 kozi, ale so mliekom všelijako prechodzil. Už par roky, nie od teraz to, mali sme takých, co sme im davali mlieko i pinziu, nošeli sme i do kocúra i na par mesta sme rokami popredali ko bojagi, ale dinari sme nevideli. Znači, dali sme mlijeko i njedem mlijeko i pinziju kad nosiš 20-30 km. Dakle, mlijeko. Takže vecka nás nahnalo, že da uz to pravíme i sira. I tak to počalo, keď to už za 5 roky, jak my robíme. Hej, dali sme imeno, brand Zadolinec, poneže bývame za Dolinu. My tu ešte jak dzeci, ta sme ich fotbal bavili, ta sme ševovali za Dolinci, ta teraz i ajvar za Dolinec. Pravíme mađunu z jahodoch, 3 fajty, isto ševova všetko za Dolina, znači brand za Dolinec. I ľuďom okreme tu keresture, že jaké fine meno hvari vydúmal. Páčiše ľuďom i meno toto. A patentovali ste toto meno, da to neprevežne? A nemôže prevežať, keď nebýva za Dolinu. Takže ja prišiel na ideju i supruhu pokojnu sme šalapeli praviť normalni, neslani sir, vecka stari sir i na kraju teraz poneže no ostali dvome so synom ja še prilapili takú širšovu programu da pravíme spiešnjeti, ako ne može ani navolať to stari sir, ktorý po 3-4 mešaci odlježi. Keď tu roboti je skoro toho? Roboty bardzo veľa. Ženy, ktorí pravili sami ajvar, vjerojatne znajú. Bardzo veľa roboty jest. Od perše umývania papriky, veće vinječu taki, pa pečic, čistic, odsadzic, posle toho zomljic i upražico. I normalno ešte ispakovať do duncoch. Jak vam to ide, toto predavanje? Dosta dobre ide, dosta. Zavisi. Prez ljeto slabo, a kad jesen, kad se otvoria robote u valalje i tak, kad jest dinari, kad je opsog dinaru, kad ljudi maju dinari, vecka ide, vecka. Vše vece i predam u keresture, jak u kuli, u Varošu, već hvalja, že tam Čarnohorci, pa to tipa oni ljubja, kožovo sira, u keresture še vše vece i predam. Veľa ohrievy za pečenie ide dreva, najlepšie s drevom. Som vybačil šora, že najlepšie s drevom robiť. So plynom to drahé vidze. Keď še robí tak, že še hreje plech so s plynom. Je z ľudze, ale to nie robota. Ale robia, tak čul som i znam. Posklada papriku i pali jak švinju so brenenom, s butanom. Tu može by bilo tujče, ale smak nie, to i hotové. A to spešne ti verovatno oljem duplo dragšie od običného, he? A nie, da, to više je, to 1000 dinari kila, to nie také, ale on... I še popreda to spješnjeti? Veže še popreda jak od
da kjer ja god to bili. Zato že to ljudi kupuju za taki dejaki slavjalje vojake, on doslani i ide bar dobre za alkoholom. A keď už vam treba robotné emócie za takrat? A robotné emócie to supruha i ja. Všetko idem vy dvoje? Ej, i také, že za sezónu 600-700 dunci še porobi i uglavnom še preda. Evo toto, co tu vidíte, to všetko, co máme, to povedzme, že za nás ochabeme, ale i to hodno bude, že prejde. Bo prešlo i žimi isto, že ochabeli sme za nás, ale nebolo. U takej produkciji zarobok mali, a treba ju uložiť do biznisu. Međutim, kredit je drahý, država slabo pomáha, to najsigurnejšie uložiť z vlastných sredstva, kto má. Toto, co napríklad my robíme, to nám dostatočné. Ale dalo by, že ideí je spolno, len za všetky ideí, kvalitetné ideí treba kvalitetná podloha, odnosno peniaž. Co u našim slučaju teraz tu doma u državi, što je že problem. Hoć krediti, hoć to všetko drahé. To ti subvenciji koji zajaki ja napríklad na jahodoch šeopekov subvenciji obecane všetko, inspekcija bola opatriť, jak porobené, jak prijate, všetko super. A dokonca som nedostal subvencije. I prvi raz kad sam saznal, da od teda ani nehľadam subvencije, nevredno chodziť z tej papirologiji še nervirazi. Ja to rozdomovala už o tim, bilo bi šedi i o tej našej drvenej hiži Karpatskej, že bi to daraše moglo preširiti, že Združenje žene bi še moglo tu jak registrovati za taki dejaki roboti i že bi to za turistov bilo bar cikave i atraktivne i že bi še tu moglo také dať sa porobiť na tých našich tradicijných jedloch. Zarobku tu nie tak veľa, jak môže byť takto doma. I rachovali sme baš prečasovo, keď by še porovnalo s nadnicami, to nám otprilike vychodí, ako da chodzíš na nadnicu. Penieži, aj pol hodiny. Ale domaši nikto se nie tarha, že toto alebo hej, to robíme, jak keľo môžeme i máme doma svoju nadnicu. Hej. Nazdávame še, že i odvečateljni spoznaju važnost etnopoživi, etnoremesloh i etnoturizma i že še umožljivi rozvoj toho važnog konara privredi, bo tu može bezpečiti z robotu velim nezanjatim i pricahnost turistov do našej ženi. Počitovaní patrače, zdohodneme vas, ktorý prilohy ste hodni patriť po koniec emisiji. Mi nedávno rozpočali a už sme celkom hotovi, bo pravíme najsúčasnejší európsky koridory. I na vostok, i na záchod, i na juh, i na sever. Pomohnite chudobnomu parastovi, pomohnite. Bar češky časy prišli za nás, pomohnite, pane. Pomohnite, ďakujem, bardzo krásne. Pomohnite chudobnomu parastovi. Nechýba, jaj, keď už diplomovali, ta i masterovali, a i dneška nebešedujú, jak spada po rusky. Tak to mám najmenší problém. Ale on už ukazuje pritoku go nauky. Nebude z toho nič. Toto ideme. Bude, teraz. Nebude z toho nič. Vy máte povedať, že. Bude. A ja... Patetiky. Máte iskústva u tým, u zmaháňoch takých podobných? No, ako jaké pytanie. Ja či nemám iskústva? Šao som še už nieraz tak myčel. Učím, že ste to tak myčeli. U pilkanju? U pilkanju! Poneženješka perši TV magazin u Novim roku, okrem aktualnih podijov, ktorý sme zaznačali u tižnju za nami, napravili sme i kratku retrospektivu najznačnejších zbúvanjoch u prešlim roku. U njim okreme intenzivovani roboti na zakončenju naših drahovih koridoroh. Naštiveli sme jedno z najvekših budovališćoh.
Видите, пані, ми недавно розпочали, а už sme celkom hotovi, bo pravíme najsúčasnejší európsky koridory. I na vostok, i na záchod, i na juh, i na sever. Je ešte da jeden. A dobre. Koridory budú práve čudo techniky i najsúčasnejší. Pravda, takto povie, že bože, čo je taký dzíry? Dzíry sme napravili len preto, bo to nedobre, keď bar zrovne i keď bar sproste, bo človek môže zadrímať, a veď co? Môže nastrádať, a to nedobre. Jak vidíte, stihla nám i inspekcia. Nemáme materiál? A vy materiálu prinesli. Państwo bude i materiál. My to obezpečíme. Materiál musí byť. Jak ste napevno obačali, provadzeli sme všetky aktuálnosti u poljoprivredi, ta sme vljece zaznačili i originalnu ideju jak zljepšati standard poljoprivredníkoch. Pomognite hudobnomu parastovi, pomognite. 50 roky sme vas karmeli, 50 roky i teraz prišli časi, že by se na nás nezabuli. Pomognite hudobnomu parastovi, pomognite. Bar češki časi prišli za nás. Pomognite, pane, pomognite. Ďakujem, bar skračne. Pomognite hudobnomu parastovi. Čekaj, najvidím. Špem še stavit, že to môj svat. Pan svat. Tiše, bo nás učujú hevti prejga. A toto, pan svat. Modlim vas, že bi se nigda vecej ne spomli, jasno? Dobre, ne gnjivajte še takoj. Ali, kiv vam minkiv, že tu še dice i žobrace, a? Ne hanjbice še. Moj svatu, keď še država ne hanjbi za toto, co robi so znami parastami, veckaj še ani ja nemam od čoho hanjbic, da hođe i žobrac. Znace, nje šitsko mi jedno, verce mi, ali drugovi hodu sam njemal. Toto kus dinarčka, co sam dostal teraz za žito, poslali bi novi kvant za porciju, ta dzeši tušiv šezos praznima kišinkami. Jaj, svatu, ali gdje že vi vidzeli, že za to ti Jemco nje 50 roki, paras, na tej našej plodnej, širokej vojvođanskej rovnini hodil po žobranju, a? Pravda što sam nje vidjel, ali sam ani nje vidjel, že parastovi da kjedi bilo tak češko, jak sam u teras. Nija, ljem ukladam do tej žemi, že bi žem nje ostala u parlogu, hej, a zarobok nijaki. I već šeši bez dinaroh. Nija, probao sam už še dac i do švercovanja, hej, ali čujem, že na telju oberaju, že možeš ostati i bez gačog. Može. Terše na hradnici, već to ta inspekcija na pijacu i nijaki zarobok. Već, nadumal sam, budem švercovac gorivo. Hoda tam pod Suboticu, ta kupim tunjše, ta prinješe. Pošol ja svatu, kad deška pod Topolju, milicija hop, zastanovi me, pretresla auto, žali gorivo, i ostal sam i bez goriva i bez zarobku. I već se nadumali žobrac. Ta nje nadumali ja svatu, ali me na toto poradzela jedna žobračka, co každi deň hodzi na robotu do Varošu. Hovari, že to zarobok boli hlavac. Ne bilo me nikuta, kalabo pre sebe i... Što cunaj vam povem, i ja nje u ljepšoj situaciji. Za žito sam dostal jakišik dinačog, ali je tako vžali za porciju. Ta nič. Kukurica svorela od tej suši, či budem lamat, či ne budem, ne znam. Slunečnik, mali, nijaki, zarosnuti, izo njo ne bude nič. Teraz kad nacvikli da co dostanjem, a kad je dostanjem, ne znam co.
Moj svatu, već i vam nie ostava nič inše, ljemše lapis do švercu, jak i šitski ljuze, bo to vi patra jedine co zname i robic. Znate jak, ja nie Bog zna jaki za to tu robotu. Na granici ne znam pociganjic, ne znam poskrivac, a na pijacu še ne ljubim Bog zna jak jednac. A već, znate co, probujte zo s gorivom. Svatu, dok ho nam država dava na ložičku, tu zarobku budze vše. A vi volim, dobre zna se, ktori dizel dobri, ktori nje. Znam, ali ne ljubim ja to jakož presipovat zos kantički do kantički, već do hordova, već do rezervara. Znači, ne daj Bože da se še sluči, hej. Svatu, a či bi i vi može budz nje... Ono... Moglo bi, ha? Ja dumam, že to bude najljepše. U nješkajšej situaciji svatu i mnješe vidi. Nija, tu vam okuljar. To okuljar? Hej, poloste na oči, a nija tu vam i novinka da na draginje zabrudite. Šednice tam da kuzdali, da nje dumaju že sme cimborove. A na večer za robok zeline pola, dobre? Svatu dogovorene. Dogovorene, pola. Pola. To je robota, to. Udzeljce hudobnomu parastovi. Udzeljce hudobnomu parastovi. Pejdešad roki sme vas karmeli, a teraz bi šorbulo, že bi se nje zabuli nam toto. Udzeljce u hudobnomu parastovi da jedan dinačar. Udzeljce. Ajde, udzeljce. Ani u roku, ktorý za nami, nezabuli sme, že obrazovanie je jeden zo slúpoch našho nacionalnog identiteta. Zaznačili sme i najinteresantnejší zbúvania na našej najpoznatšej vysokoškolskej ustanovi, na katedri za rusinistiku. Panowie profesore, młodzi... Cicho, nie widzicie, jaką ważną robotę robimy. Cože robicie? Co robimy? Kolega nam dostal unuka. Takže teraz radzimy, že jaké by mu mesto zochabiť. Či mesto docenta, či mesto profesora. S ohľadom, že to gény u pitanju, to bude dobrý naukový kader. Ale kelo ja vidimo lišće nje zna ani čitac, ani pisac, a ani pešedovac. A nje chyba, jaj, keli už diplomovali, ta i masterovali, a i nješka nje bešeduju, jer spada po ruski. Ta to vam najmenši problem. Ale on už ukazuje pri toku nauki, ale jak še nadzera, až jak sere. Sere bome a masi. Naše radzime, že so s takýma predispozicijami zaslúžil, že by sme ho predložili i prediktovali za predňaka. Hej, s ohľadom, opačte mi toto, opačte. Opačte. Jaký tu predpodizit, zvaríte to zo takú veľkú šurku, to zo No to jak vidíte, my to teraz musíme riešiť, to problém. Hej, najlepšie by bolo, keby prišla da jeden druhý dzen. Dobre? Dobre. Ha, dobre. Dobre! Prešli rok napevno ostane zapamätaný po šporovanju na šitských úrovňoch, ktoré nezaobišlo ani institúcii kultúry, tak i náš nacionálny teatr. Pretože rukovodzaci osoby museli prilahodziť k novo nastatej situaciji.
To z toho nič, nebude. Pánstvo mojo, jaše prebačujem s prebačenom. Ale to si nezostej predstaviť, čo ty čítaš? A to nie toto robíme, toto, pač tu, pač. Prečítaj sebe. Dobrý Bog. Nebude z toho nič. Toto ideme. Buže, teraz. Nebude z toho nič. Vy máte povedať, že. Buže. A ja, patetiky, daj. Dakus psychológii, no. Jaj. Tak, nebude z toho nič. Počitovaní patrače, okreme vi, kotri ljubitelje teatralnej umetnosti i očuvanja našoho nacionalnog identitetu. Mija, tu nješka prisustujece kopernikanskomu zaobracenju, prisustujece istorijnej chviljki na naših deskoh, deščičkoh i latkoh, kotri život znača. Popri rižnih naših čislenih teatralnih festivaloch, popri naših telih čislenih predstavoh po naših mestoch, duodramoh, monodramoh, kolektívnych duo i monodramoch. Dneška prisustujeme, hvarim, istorijnej chviljki u našim nacionalnim trtu, tak volanim ruskim teatru. No, ale, rozumiše, že by ja o tým šicko nebešedoval, daco nam teraz vyvola, odnosno pove, o čimše robi direktor trtu, kotri mija domamsko cura, hej. No ta, pan direktor, hajde, povece nam, o čimše tu robi. Jak to poznate našej širšej i užšej javnosti, Trt už daskelju roki u češkoj financijnej situaciji. I rozumiše, preto sme museli odstúpiť od našej zadumky, od rock opery, ktorú sme dumali realizovať, u ktorej by špívali naše hvizdy, hvizdočky, planety, komety i drugi nebeski cela. To zo sali nikto nešme víc rovnodušni. Znači, konflikt medzi njima muši buc prikrytý, jak od totých hrebení, podvodných hrebení. I keď totí podvodní hrebení vyplývajú a vy v jedno plýváte na tej ladi. I keď, povedzme, zadumajme, že Rusnáci je u jednej ladi. I teraz treba, že by še porazili, že by prešli na hejtot bok poberežia, lebo že by plývali protiv struji, lebo zo struju, lebo na druhý bok. Poziliani im vesla. I oni so s týma veslami neveslajú, ale že trepu. Trepu so s týma veslami. I naša láďa še obráca dookola i bez nastáva, kolega, bez nastáva tota replika. Jaj. Pan direktor, a jaký že bude váš šlidujúci kročaj, dumam toho trtu? Rozumíš, že ešte nezastanovíme nad tým, čo sme prvejka pripovedali, ale šlidujúci kročaj bude ešte naprednejší. A to znači, že puštíme publiku do saly, na scéne nebude nič, a ona sama bude zadumovať, čo god chce, že by videla na scéne. Znači, tu bude 100% šporovňa. Hej, ale cože bude so s glumcami, režiserami, Študirali sme i na toto, znači, glumcov vychasnujeme za baleckú scénu, bo fachovca za balet máme, a jak to znači, našej publiky už dosadzeli teatrálne predstavy, dosadzeli im duodramy, monodramy, prvika si utoreli, naši pisatelje tekstov še povtorujú, teraz im bude veľo ľahčejšie, za balet im bude veľo ľahčejšie písať texty, bo tu textu ani niet, takže budú originálni. I verím, že to publika prilápi jak načo nové, a najar môžeme očakovať nový festival pri Rusnácoch, festival baleckých scénoch, 101. festival pri Rusnácoch po Šore. Pravda, ale vrazme še len na tých choreografoch. Ktože bude to tých choreografii a muzíku? Muziku, koreografii i všetko inše bude naš fachovec, ktorý učí našich glumcov, že by boli baletanie. Doraz opatríme. I to bude naiste barz veľké šporovanie, poneže ani sufler nebude potrebný. 100% šporovanie, ale za to kocurec prirodzený tu da napravi šporovanie. Hej, dzekujeme. No, bol to pán direktor trtu a teraz my znova dakus popatráme, jak tu distvujú, jak to še uča, jak še pririchtujú našo preslavení glumci u trtu.
Порядно sme u prešlim roku provadzeli i sport, okreme sportski baviska Jaša Bakov. U prešlej sezoni do tih baviskov uvedena i nova disciplina. Jak bi pa tralo perše zmahanje u njej i jaki rezultati u vizice u prilohu Htori Šljidzi? Máte iskustva u zmaháňoch takých No, bajako, jaké pytanie. Ja či nemám iskustva? Šao som še už nieraz tak myčel. Učím, že ste to tak myčeli. U piľkáňu? U piľkáňu! Ale znači co, musím potolkovať s tým našim mladším patračom. Znači, oni nepamätajú tú disciplínu. Znači, jaký je propozícii toho baviska. Napríklad, co menej raz treba potrafiť z peršoho do dzirky. Znači, najlepšie by bolo, keď by si z peršoho potrafil do dzirky. Do dzirky. Hej, z peršoho. Kuľku. Z piľku, hej. Piľku, nie kuľku. Hej. A vy, pane, vy máte? I my máme iskustvo, máme veľkoho, ale my máme u macurkaňu. Pane, ja tak ľubím macurky, baví. Ale tam nie kuľky. Pílky vám povedz. A vidíte, toho niet. Toho niet, ale nechýba, je z macurky. Macurky máme. Pílky treba mať iskustvo. A cože s týma macurkami, veď jak chceš, a vešte povadzíme. A kdeže chceš? Tedy ja teľu mám, pani, už veľa metalí i medalí. Ja to dostal všetko na tých zmahaňoch. Sportských baviskov. Sportských, točno, sportských baviskov. Saša Jakov. Saša Jakov, bravo. Sportských baviska Saša Jakov. Ale pane, ja vám zabul povesť. Ja še zmahal ešte u zepojedných disciplínov. Ozdane. Jak co povedzme, mlinčok. No, mlinčok, ale to sme še zmahali zo pasuľu i zo kukuricu. Medzi tým, co da vám povem, organizátor pojed pasuľu, veliši ju pasuleli i teraz veci, ja to nebavím. Ja to vyrúsol, toto disciplínu. A z kukuricu cože bolo? Švini pojedli. A naiste sú švini. Naiste sú. No a domám očekujete úspich, hej, úspišný, že budete protiv toho našoho vyvolovača. Páľa Ivonče tak intenzívno pririchtuje. Jaké hlúpe pýtanie. Jak máš hlúpe? Šao, preto som prišiel, lebo pobedzím. Skoro 3 roky še richtam. A máme i energetický napoj. A i vy očekujete? I my máme, Či vyše prichtali za pobidu, či nie za pobidu? Za pobidu, jakže? Za pobidu, znáte, ja keď vidím na smušku, ja već idem po smuški. Hoď jej nie do prosta. Nechyba. Jaka ona, tak i ja već. Hej, a cože vám u tým pomáha? Vám vidím, že máte cúcoška, jaký si... Energetický, a to tajná. To by už sme neľubili odkryť, rozumíte? Kolega keď scéna, ja vám povie, ale ja nie, ja čujem. Kolega povie. Povie vám, ale znači nešvem všetko, jak môj kolega hovorí, to veľká tajna. Hej, no ale poďte mi mne, dúmam, že i veľká nahrada, hej. Čo nahrada veľká, akože veľká, hej. Jaká? Jak domáce jaká? Jaká nahrada? Veľká. Ale to je peniažná nahrada, nie? U euroch, da ste notifikácie? Nie u euroch, toho roku, nie u euroch. Ale učím, že? Európska valuta, co šekiva, tá pitanje, či na roky bude ísť. Ale ja dúmam, jak kolega, co dostal informáciu, že toho roku bude nahrada paprigy. Paprigy? Pane, ja vám zapovedzím, nahrada bude u paprigy, znači našo ne pošli do Kanady sad za tu paprigu, već krašnje to vyvežu do hladzaljnji, ona inflaci, ali papriga nam ize. Vjerojatno bude i za dajaké sponzorstvo, hej? Bude, panje, za sponzorstvo bude, bo znači i tak ne budeme znaže co zo z nju robiti, ne bude kada ti uložiti. Dobre, budeme dzelić paprigi. Na každom vagon, 2 i Ta naša znakoza, hej. Milo nam bolo, že sme i zami poprečedovali. No, ja vám žadam bar z veľkoho úspichu, že by ste prosto išli po tej prizmi na smušku. No lemice dalej, bo my nemáme kedy s vami. No, šorem. My musíme po smuški. Hej, no, ty kolega.
Почитувани патраче, було то шицко, co sme vám pririhtali za nješkajši televizijni magazin. Reprizu možete patri stejnoci na 2 hodini i na štvartog na 21 hodinu i 30 minuti. U menu ekipi, ktora pririhtala i realizovala nješkajšu emisiju, žičim vam prijemni večer. Doviđenja. Pisma radosti, pismo
sestro,